amogela go leihlo la setšhaba ka leina ke nna Raymond wa ga Mojapelo. Seemo sa go se kgatlhiši sa ditsela le tlhokego ya metsi ke tše dingwe tšeo mathata ao badudi ba lebato la bohlano ka tlase ga masepala wa Polokwane ba lebane go lona lebaka le letelele. Bona ba dumela gore masepala wa bona o ba hlokomologile. Good evening. The unpleasant state of roads and water shortage are some of the challenges that the residents of Ward 5 under Polokwane municipality have been living with for a long time. They believe that their municipality has neglected them. Ditirelo tša motheo di tlaiša badudi ba lebato la bohlano masepaleng wa Polokwane. Gore mmušo o tšere tšhelete e ntši dimilione tše dintši o di bea ka fase ga mago a di bereke selo a re kry metsi ba re dietse pemota ga e gausi le go connecta sejweng ga e gausi le go connecta ditlhopane is just null and void. Monnola a go nyese a ile ka ka re diela sona nna ke be ke hwela setšhaba. Badudi ba lebato la bohlano ka masepaleng wa Polokwane leo le akaretšago mafelo a go swana le ga Maboi, Lastehope le ga Sebati ba lla ka ditirelo tša motheo. Mongwaledi wa sehlophatšhomo sa setšhaba Mashegwane Johannes Maruma a re dinyakwa tša bona ke tše mmalwa tšeo ba llago ka tšona. Mo Ward 5 re lile kudu re šothile ditsela re tlhoka metsi ditleliniki tša rena le gabotse le mšotho ya metlhagase mo metseng o ne mo šotha metlhagase. Maruma a re go tloga mengwageng ya go feta ye lesome ba ipelaetša e fela dillo tša bona di wela fase. Ka 2012 re ile ra leka go boledišana le masepala go tloga go boledišana le masepala re ile ra ba ra kgona go dira gore re be le mogwanto o ile wa gwantwa ra ga masepala le di-department tša go fapafapana. Ge re fitlhile ka kua ba ile ra tšea matšatši ba se re fe karabo tša rena ka mokgwa go swanetšeng ra boa re le badudi ra swanela ko go tšwa ra thoma go epa ditsela ra dira eng ba sware ba swarang ba kgona go boa. Wa tseba ga go monate gore batho ba tame ba gwanta ba tswalela dikolo bana ba palela kua dikolong basadi ba palele kua mmerekong dipase di palela ko sepela ka baka la gore tsela e sepele ka mokgwa maleba batho ba kubiwe meberekong batho ba lobe maphelo. Morago gore badudi ba dire boipelaetšo le gore maloko a setšhaba a swarwe go ile go dirwa karolwana ya tsela e fela ba timelela ka morago. Mara ba fetša ba boa ba tla ba re tshepiša 16 kilometers ka 16 kilometers e beleng ba re tshepišitše yona ba ile ba di about e ka ba 3.5 as ba dira le 4 kilometers then ba re tshepišitše gore ba tla no dira ka mengwaga bana ba ge ba lebetše ya ba ge ba ile. Bothateng bja ditsela seemo se befa kudu nakong ya dipula kudu ka ge le ditirelo tša maphelo di amega ka ge ditsela di sa sepelege. Nakwa pula ambulance ha e fete re swanetše gore ka moka ga rena re lebe re te kgontšhe go go fihla mo tlang o kry-a thušo gona ene a se ambulance fela le dikolo matitšhere ba palela kotla dikolong ba re dietse pemota ga e gausi le go connecta sejweng ga e gausi le go connecta ditlhopane is just null and void. Ge re le ka mo toropong ge pula e ka thoma gona motho a laiša mo tlamega gore a foune a botšiše gorena le ka gae ka kua re dulang ka gona pula e thomile gonana a le se go laiša because o feleletša a palela ko gore a ya delivera batho ba gona taba ya tsela ya go sebega botse re senyetša dikoloi gore o feleletša go patela koloi ebile šite o ine 2 years o e lokiša. Sa go kuša bohloko ke gore go tlhaga dikotsi tšeo go tšona moleloko wa setšhaba a lobile go bophelo mo go solwago seemo sa tsela. Ka manyami re no re ntse re ka ena matšatši ana o ka dipula tšewe ba bangwe ba loba maphelo a bona ka baka la metsi a ba a tletše dipateng. A pleke mola re lobileng batho ba lobileng maphelo a bona ba go bona gore ke steepy place ba paletše ko enyoša ba idia le pro plekela bona di-environmental assessment tša bona di dile. Le yona karolwana yeo ya tsela ye e tlabetšego ka sekontiri badudi ba re ga ya diriwa gabotse ebile ya sodiša. Ba jere sekontiri ba se loketše ka nokeng ke mphepeswana ba se ba bitša biscuit tar road
a re bereke ka biscuit road ba tshwanetse ba lebelele o rena e ba dia tsela e ba seno ba fa budget e re berekela o fitlha kae budget e ska bereka o tla o reka dikoloi tša manongono motsaneng wa ga Maboi mo metse a emago tseleng ka nako tša dipula go ba bohloko go bona bahu ba palelwa ke go išwa ka gae. Crucial issue e ileng ya ba gona gore ditupo e di deliviwa ka Friday yewe ke ge di sena mo di fetang gore setopo se tle se deliviwe ka gae ke ge ditupo ba di neeletša so lepokisi le fologa tseleng gore koloi ela yeo try e tle e tlo kgona go tliša setopo e tlo try ga mothapo. It's unacceptable. Ge le badudi ba ga Sebati ka tlase ga lebato lona le la botlhano ba re ba ile ba tlamega gore ba ithushe ka go bona gore ba ikagela leporogo ka ge ba palelwa ke go phetha mabaka. Ge ra go bolela ka tsela mo motlha re bolela ka tsela e le britšhilla mo ke re bolela ka lona re bolela ka ntabelo re go digile ntwe khulukudu go be go sa kgonagala gore koloi ka feta ya ka mo ke go ba ya feta ya thegola ka mo fase re ile ra fetša ebile re hwetša gore no ka re ke kgale be re ba botša masepala re ba re diele le britšhile mo ba bile dilo tša bona mo ra fetša re gapeletša go tsena ka mola ra britšhi re epa re dia dicolvete tsela ka diatla re di rwala re di lokela ka mola gare ga nthwela ga ra mo letola go fitlhela ebile le bona mamotlha weso le britšhana le bonang re feta godimo ga lona le feta e le gore re feta godimo ga lona e le gore le dirile ke rena batho ka diatla tša rena. Ntle le ditsela kapo ya dintlo ke engwe ya dillo tša badudi kudu ka ge ba re ba dumela gore kabo ya tšona ga e sepele gabotse. Gore ntlo e thomile go ngwadišwa mokhanselara sa le wa pele Mabini ga ba ga dula bobedi o mokhanselara wa ga Kgala le wa ga Legodiko wa boraro ntlo e ngwadišitšwe a sa ka ya tšwa go fitlha le Mamotlhale ene se ngwadiša ke Mokgekolo Mokgekolo o tlhokofetše ka 2022 mo wo mo thoma go jwalla makhanselara na ba le bošaedi go ba le dintlo tše di tswang tša metse e mengwe tša jwa ba fa tsona tša re di tšwile makhanselara na ba di tšea ba di išetša bagotse ba bona. Le ge le kgale ba eme ba re ba kwele gore go na le dintlo tšeo di tšwelego e fela tša fetišwa le ge bona ba se ya di humana. Le batho ba bangwe dišitšeng dintlo morago ba agetšwe rena re lo ba re sa tsebe gore kgane bothata keng ka go bohloko go robala le dijwana ba apeela gana ka mo e šetše pula ena o tse gore mengwe mo tsentšha kae ke re ka ra seemo sa go no be ba bohloko. Steflina Tlhaka ke o mongwe o a ngwadišitšego ntlo ka 2019 morago ga gore moleloko wa setšhaba a se kgahlwe ke seemo sa bodulo bja gagwe le ba lapa la gagwe. A re a tlile ka mo a bona ntlo a napa a founa a bolela le ba bangwe a ba boletše na e ba rangwa le lengwala le iša ke mokana ba boa ba tšame ba le kebile gore go laetše gore ba dirile. Ntlo ye ke yona Steflina a dulago le ba lapa la gagwe ka gare ge a sa emetše go agelwa ntlo. Ba ntlo ye re 12 teite se bampa re khudiflo le belela gore na ba tlaneng. Le ge go se bonolo go dula ka mo ngwakong wo ka ge nakong ya dipula metse a tsena a re o tla no ema ka ge a sa rate dilo tša go gapeletšwa. A gore ntse mo go nna se includes gore ntse ngwe le ngwe na le nako a nako e se a fihla ka se gore go ba wa ikgorumetša. Ga bjale ba dutše ka kholofelo ya ge ba boditšwe gore dintlo tša bona di tla agwa pele kgwedi ya ngwato bošego morago ga gore ba tlatše dipampiri. Ba tsamanatšo ba tla ba re go ne fomo e le goreng motho a bitšang ka fane ya ka mo street o tla e saene fomo ke ile ka nkwa mpotša gore mokhansela mo sainišitše yona o ile before June dilo tla ba di ya mara go fitlhela njwela ke bone go ine nko e tšwang le me mola bolela go ke ga ke nape ke phiatla ntlwane matopana ntlo a e be go ile mo ke ntšha maswika ke a tšhela ko ke lokiša mo Metse lona ke tlhoba boroko ka lebatong lei ba re tshepiša gore ba tla re direla dibohole tše di tlo di re direla metse ba re mo ga mo boi ba ka dira port
6 borehole ba e dirile 6 borehole ewe ba ga poleke ba reng metsi a tlo tlhatsiwa go ba go tswa di-acid tse ba tla kgona go romela mebaeneng. morago ga go epša ga mekoti yeo ya metse ba bile le kholofelo ya gore ba tlo humana metsi e fela lehutšo le bile le ka le gonono. Ba dirile borehole tsela ba dirile sa le re ba re tla di-connector ba fela ba re di-transformer di go ma motlhe re bolela jwalo borehole tsela mo ba dirile ebile ka re di senyegile mo ba dirileng ntho ya go tla go tlhatswa metsi ba beile batho ba go dula ba katile poleke eo gore mmuso o tsere tšhelete ntšhi dimilione tše dintšhi o le beya ka fase ga mahu a di bereke selo a re kry metsi. badudi ba kweša bohloko ke go bona tshenyo ya mašeleng kudu ka ge dillo tša bona e le tše dintšhi go akaretšwa le ditirelo tša maphelo. Re na le tleliniki e be ya last uo bo ile wa mokhukhwana taba tleliniki re preachitše kua last uo po tleliniki a e bereke 24 hours go ra gore motho mo a ye tleliniking ga a tla ba le tlabile bošego o swanetše a ye ditlhopaneng 30 something kilos go tloga mo gae oro a ye nobody a fitlha nobody a eme bošego ka moka go tletše. motsaneng wa ga Mmaboi badudi ba emela tleliniki ya go thetha yeo le yona e felago e sa tle ntle le tsebišo. balwetši ba rena ba kgona go dula mo letšatši ka moka mobile clinic o palela ko tla mo ebile ba sa founi ba bolela gore re swaregile re swerekeng ga o nyaka ambulance you dry all over o tlo kry-a ba re di-ambulance di fully booked a gona ambulance and ambulance mmereko wa yona ko tšea balwetši ba e leng gore ba hlobaetša ya ba iša ka sepetlele. Mmereko wa ambulance a se go tšea batho ya ba iša mmetšheng makotopong. mo motseng wa gešo ga Mmaboi re na le challenge ntši when coming to health ga gona privacy o consulta ka mola office go ja ka mola officing o ya ka mola mobileng bana ba sekolo ba šetse ba tseba gore ge o ya motho ga ya ka mola mobileng o ya go tlhaba injection or wa go dira HIV test or is either o imile o dira pregnancy test ga gona privacy at all yone wa re sware ga botse ka baka la gore re batho ba ba go le tleliniki re tla ka di-age tša go feta-feta. moleleko wa setšhaba o ile a bula molato a latofatša mokhanselara wa lebato le ka go mmetha ge a be a ipelaetša ka tlhokego ya ditirelo. ile ka mantaga ke tswa Pittsburgh ge ke bua ge thoma go tla go fitlha mo makgoraneng a kere no tsamaya re no bolela ka ge dipata di senyegile so jale re ile ge re tlo fitlha mo ga bomphela ya be gore taxi ya ema e fološa motho o mongwe e fološa motho ola ke bona gala a tswela mola ga mampiri o no re ga a fitlha go ja taxi eno a thoma le gompeta. Morena Sebati a re o tšere sephetho sa go swele le yena mme a bule molato ka gore ke tsebile gore ntwa ena leitlo le le botse so wale ka kgaogana le ka mokgomolwale ke ile go fitlha ka mo gae ke ile ka be ka tloga ka ya Mankweng ka ya go motlaleya ke ile ge ke motlaleile ya be gore lebile go tlo ba le gore ke tle ke ye khoto. Mogalaje Sebati a re sebakwa segolo ga a se tsebe e fela o hwela boipelaetšo bja gagwe ya be gore nna ke be ke hwela ditirelo tša mo gobane dilo tše tša rena tše dintši ka moka ga tsona di felela la stup mabone meetse dipata monnola a gone se a ile a ka re diela sona nna ke be ke hwela setšhaba. setšhaba sa ga Sebati se ile sa tšwa ka makatanamane go ya kgorontsheko e le ge ba bathega motšwa setlhabelo. The time a betha bara mogolo ba bana le 82 years ene yena I think ebile le nna for sure ke a mo feta ka no ba 86 85 ka mengwaga ka age so mogwando e rile ra ba le mogwa gore ge ra mogolo ba ya khotere ba re tsamaya le bona a se ra kwishisha gore na case ela go fela ga yona ga botse e fedile jwang setšhaba sa ga Sebati ka baka la gore re be re kgona go tswa mo ka di-taxi tša Malta ba re felesetša re ya khotomara case ewe e tsamaile ka mokgwa le reng a zanga re ikwishisha till today. Sebati a re ga kgotsofale ka tsela yeo molato o fedilego ka gona kudu ka gore ga a humana phumula meyogo.
go ile mo re reng dilo di tla loka molato ke ile ka be ka no bona e gore ba re o fedile ena ba mo faena ka re jwale nna ke bethilweng jwale ke boela ke eng ka gore ke ne mabadi badudi ba re sa go kweša botlhoko ke gore mogala jwa sebati o bethelwa lefela ka ge ditirelo tsona e le matlhabiša ditlhong yona beke ene ma motlhale itlho la setšhaba le tlileng ga borena ba sa tšo re kgorela mo tseleng yane e re eme mo go yona ka Monday ka Monday ge le go ile gore ke gona ba re kgorela tsele since go tloga last year November di-taxi di sa tsene ka gare ga motse wa rena ge ile dikopano tša IDP ba re ga ba sana kgatlhego go tšona ka ge go di sa ba tšwele mohola ba a re bone botlhokwa jwa yona ka la gore re ya go no bolela tsela ene la ba e tsebang re gwantile re ba boditše ka tsela ebile ba lla ka tsela yeo mme ya Raphetiši a ba fetolago ka gona dikopanong tše. Let me tell you something, ne? E re le botšeng mo a re tlo tsentšha skontiri poleke nngwe le nngwe ka ngwaga o tee e ka se kgonagala ge e le gore a o kgotsofale o ka sepele morago ga go sa gotelele lebaka le letelele badudi ba ile ba swara mogwanto wo o thegilwego ke boradithekisi ba Molepo Local and Long Distance Taxi Association gore ba etele magoro a go fapana a mmušo re go ba re ba Ward 5 ba tlo tla ka toropong go tla go gwantela ditirelo re hodije ile gore ke monyetla o le rena re ka o tšea jwale ka association gore re tle le rena re tle re kgopele tsela gobane seemo sa tsela ga rena ka kua se bothata mokhanselara wa lebato le a re dillo tša badudi wa di tseba ebile o amogela gore ke kgale badudi ba letile ke nnete dillo tša badudi ba Ward 5 go tloga ga sebati go fitlha no boti ke a di tseba sa mathomo go tšere nako e tele go letilwe ditirelo tšeo tše dingwe tša tsona di tlang ka bosese segologolo se ba se letileng ntho e kgolo ba ya godimo lefatshe ba e nyaka ke taba ya tsela ya di-1809 di-4083 di-4040 le di-4039 e fela a re molato ke wa bao ba sa dirego mošomo wa bona ke batho ba ba go se di mošomo wa bona ba motlho mongwe ba ye mošomong ye ba fileng ke setšhaba mara ba sa e tlhankele ka wa ka mokgwa setšhaba se tla ba se kgatlhega ka ona ande go feletswa go bona ka re makhanselara a re di iselo ebile ke ka fa re boa re bona ka re ba botša maaka go wetša ke fe motlhala gore ge re ka reporta gore pipe e phantšhitše ya hwetša e tšea beke go tšea beke pipe go raya gore tirelo ele e kgologolo ele ya go etša tsela e tla tšea mengwaga ge go e tla go kabo ya dintlo legodi a re diphetogo tšeo di tlilego ka mmušong di tlo dira gore kabo ya dintlo e sepele ka lebelo dintlo tša di-RDP ke dintlo tše le goreng re filwe ka di ripana go ka mengwaga morago kua re be re dikira dintlo tše re be re dikira go tšwela go department ya housing ga bjalo Polokwane municipality e filwe maikarabelo a go kgona go administrator dintlo tšela le go di yaga ke mongwaga wa bona wa mathomo le gore ba tlo kgona go di implementa ene re filwe tše 13 tše di akaretšang metse e mmalwa mo makgwaraneng ge le kabo ya metsi legodi a re ba emetše kabo ya mašeleng ngwageng o moswa gore lenaneo leo le bego le eme le tšwele pele metsi ke tlhoba boroko re na le lenaneo le lengwe re le bitšang last year operational water scheme le le gore sa le ema le gore go bile le lenaneo la dipoholo le swantse le ke le first tšhaba sa Ward 5 last year po le Maboi metsi setšhaba se se tlogang se go ga boima kudu ka taba ya metsi ke setšhaba sa ga Sebati le motho wa last tupuko mo o amegang kudu ka baka la slope sa ka mgo setšhaba se la se tutseng ka gona go dipotšišo mabapi le lefelo la go hlwekiša metse leo le sa šomego gore go šomiša mašeleng a go lekana bokae le gore go baneng le sa šome mokhanselara ga a fa dikarabo tša go hlaka
taba ya maboi ya last year operational water scheme, that treatment plant e thomile ka 2014. Go bile le ba ba seadi ya mošomo wa bona go tloga morago, because ye nngwe go nyamiša gape ke gore di-Eskom di le mošomo wa yona, masepala wa dia mošomo wa ona go a šwa thata wa energization. E o swantse go energiziwe ka re Eskom yona belo ke di-transformer community ka bosenyi ba vandalizer property ele ya ba gore boela morago. Ga di ba le re swantse re Eskom e tle re energizetse go tšea mengwaga. Nakong ya ge leitlho la setšhaba le etetse lefelo le, transformer ya motlakase e be e le gona. Mabapi le tsela, badudi ba Ward 5 ba ile ba fetolwa ka lengwalo go tšwa go Roads Agency Limpopo, mola mo lekgotlaphethiši wa lefapha la mešomo ya bohle a begile gore leeto e tlo ba le letelele. Our people are in dire need of roads, and reality is that we are faced with a serious backlog where of the 21,000 total kilometers of the provincial road network, 13,000 kilometers are still gravel. We need about 350 billion to get this gravel road start, 350 billion. Go diproteke tše di swa badudi ba lebato la bohlano ba thabile go kwa ba balwa. In terms of new projects to be implemented by Road Agency Limpopo, we are going to deal with the following projects. 1, in Capricorn District, nobody to last a walk to Amtapo. Masepala wa Polokwane o ile wa fetola badudi ka lengwalo le go bontši ga dinyaka tša bona. Masepala o reng ga ona mašeleng ge le molato kgahlano le mokhanselara le godi a re taba ye e hueditšwe ke dipolotiki. Tabela ya thoma go tsena ke dipolotiki e le ka lebelela kua morago kana nako ene go diega lebaka leo e go hirwa di-taxi tše dintšhi mo motseng di hira ka baleloko la mokgatlho itseng ba tšhantha kua pele ga kgoro tša tsheko kgatlhano le nna. Le ge a re ga a ipone molato o re kgoro e mo tlile le go molaela gore a lefe. Sephetho sa mafelelo se se tšerweng ebile goreng ba nšupa ka monwana go nkgala goreng le ge taba mohuto ge e be e tla ba e diega e ka se dike wena o le moetapele wa community ebile e ka se diega godimo ga a citizen e le gore ke motho o mogolo o a tlhokang tlhokomelo go wena. Ke mantšu a magistrate a ile a tšea sephetho go ona a re ke kgopela goreng ka re ga mengwaga e meraro o bereke o tlhompha setšhaba ebile o se ka boa mo o kgatlhane o ene kgatlhano le setšhaba le ka taba ya mohuto. E fela motho wa setlhabelo a re a ka thaba ge a ka phumula meogo ka mpho ya ditulo. Ke nyaka disofa tše di swa ka mo motseng wa ka le tafolana a tsona mo ya leta. Le ge lengwalo la dillo tša kabo ya maphelo le be le sa išwa kgorong ya gona le fihlile ka morago, mme kgoro ya maphelo ya kopana le badudi ga bjale ba emetše mošomo wa tsela o thome mola ge le kabo ya metsi go sena ntlha le thito. Re fihlile mafelelong a lenaneong la bošegong bja lekgono. Buša o be le rena gape mošupologo o tlago ge nako e le seripa morago ga iri ya seswai mathapama gona mo go SABC 2. O ka re ngwalela ka email go leihlo la setšhaba @sabc.co.za. wa re ngwalela go letlakala la leihlo la setšhaba go Facebook. Manano wa leihlo la setšhaba a go jagala go YouTube. Go ka lenano le latelago Theletša Thobela FM, Lesedi FM le Motsweding FM ka mošupologo mesong. Go tšwa go nna ke re a ebe boroko. Shalom.